bazar thlir tu te chibai ule vuin hi September ni som paruk sang ni som ni pani zirtop ni ania vuin chu tunlai chanchin langsar zual kan hrut lor don ani Queen Elizabeth pani na chukar thar Thawhtanni September ni som pakwa hian vui ani dona a vuina inkhawmah hian khawvel hrang hruaitute antel kim hle dona Chutihlai chuan Russia, Belarus le Myanmar ramte chu Lalnu vuinaah hian tel ve an phal lo Russia, Belarus le Myanmar ram ayote Queen Elizabeth pani na vuina an tel phal ani lo ba ka hian Iran rampo an ram hruaitute ayotel an phal sak lova ambassador level erotel phal sak ani Queen vuina hian Russia ram President Vladimir Putin chu atel don lo chianga Belarus ram President Alexander Lukashenko po atel don lova Myanmar ram hian sipai lal min ong hlang chuan rorel mekin mipui thanlal sarkar pai thlain mipui rorel narama anti vetur anti don po a tharum manga chang le thin ni in United Nations chuan an soya chuwangin an ram hruai tu emo an ayo emo chu United Kingdom lalnu vuina hian an tel ve phal sak an ni lova Iran raman ho tu ber Supreme Leader Ali Khamenei chu Britain nena an inkara thatlo na areitowa UK lalnu vuina tel ve an phal lo hian Britain in Khamenei an ngai dan atilang chiang hle a ngai ani Queen Elizabeth vuina hian khawvel ram hrang atangin ram hruaitu le an ayo mi zanga vel zet an kal thei tura be sei ania Queen Elizabeth kha khawvel ram hruaitu ro pui berzing ami ni angai an tam hlea heti lai hian Britain chuan ram tam zo khi chu somna thon chuakin an ram ho tu berle an zui tu pakhat kal turin an som ani US President Joe Biden le anu pui jil te chu Queen vuina huna hian an tel dona Germany le Italy President po an tel don chianga India ram President Draupadi Murmu po atel ve don ti puan chian ani to boka Australia le New Zealand Prime Minister te po an telang Europe ram lal chungkua engemaw zat te chu Queen vuina hian tel dona Belgium lal Philippe le lalnu Mathilde te chuan an tel don thu an soi chiang to a Netherlands lal Willem Alexander le anu pui Queen Maxima te po an tel dona Spain lal Felipe le anu pui baka Norway Sweden Denmark le Monaco lal chungko ayo te po an tel don ani somvelo zinga hian Syria Venezuela le Afghanistan ram hruaitu te po an tela North Korea le Nicaragua te chu ambassador te tel turin som an ni bok kumsang ni pani khan tu na lalnu nu hi thi in khamitum khana kuang bula pangpar da tu ringot kha minwai ni an tling an tia Queen Elizabeth kuang bula pangpar da tum hi mi makta duai khat an chuan ngei rin ani kumsang ni le som pakua kum to patanga voin thlenga khawvel ti boi tu COVID-19 ripui leng chu World Health Organization WHO chuan atop ngai to ni in an soi kumsang ni som ni Mars thla tanga chutin tunlai hi COVID-19 wanga thi tlem lai ber ani meka WHO ho tu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan he ripui leng tire tur hian tun ang renga din mun thra hian kan la ding ngai lo ma se alare mai lova are hun hi mu mai thei ni to in nalang atop kan thlen theina ne ro kan in thla da lo angai thungani atia he ripui atop theina na kan in ti siak na hian kan thei to pa chaka kan tlana kan na tho to zong ra kan seng theina tura thei top kan chole hram ngai ani ati WHO chuan tun ang renga kan kal chho chuan ripui hi are thoi dona in ven na lam kan in thla dai ro chuan COVID thara ron chok le theni anti thung Russia ram President Vladimir Putin le Ukraine ram President Vladimir Zelensky te chu tha tuma be an ni ve a van nei thak takin tha an ni lo ve bok tun kan ni lai ni September ni som pali khan Putin hi Moscow khopuya ama veng tu motor te ne na an tlan lain a chuan na motor limousine ma ke velam chu apok throya meikhu na satakin azui ngala hei hi Putin a tha tumna wanga thil thleng ni nge soi ania Putin a motor hi mun hima khallu ni in ama Putin a po a hima
ma se Putin a veng tu te chuan he thil thlenga wang hian mi engemaw zat chu an man an ti Putin a hi Ukraine rama a hlo cham mek ni a lana wangin ama soisel tu te an pok thar hle a hetianga Thawhtuma beina a thlen thu po hi Putin a du lo tu te Telegram channel General SVR te an nia an thu soi hi arin tlak me wem ti hi zona ani heti lahin Ukraine ram President Volodymyr Zelensky po achona kar chu kar pakhatin asuvak mai ni in soi nia hi Zelensky Thawhtumna ni a soi po lan oma Zelensky hian hliamna atuar lo anti nilai ni ve khan Kyiv khopui Victory Square a ama veng tu motor te nan tlan lain Volkswagen Beetle car sen chuan President chuan na hi aron suvak maya heavy W Beetle car khaltu hian hliamna takatuar an tingheng hi a President Press Secretary Sergei Nikiforov chuan Zelensky hian hliamna anei lova damdoi lam thiam ten an enkol ngala aron sutu driver hi anin sutna hmuna hian enkol ani hnuwa ambulance mangin damdoi in lama phurani atia he thil thleng chungchang hi Ukraine thunei tu te chuan an chui zui ngal ani Ukraine le Russia indona hian Russia sipai ten an chu sak to ram square kilometer sang rukvel lai chu Ukraine sipai ten an lak le sak le to tiania an sipai ten Russia sipai te khudatanga an lak le khopui zingami izium chu Ukraine ram President Zelensky hian tloin an ram khaw zonga Ukraine ram flag in zar le vekang ti asoyani heti lai hian Russia hi chuti mai na lein hnuk dog don lo ni in alang thunga Germany Chancellor Olaf Scholz chuan Russia President Vladimir Putin chu phone manga abiak thule asipai te chu hnuk kira Ukraine nan in biak na nei tura angen na chu Putin hian apom lo ti soin Ukraine a thil ti chu ati suala apom theiri lo ni in na soi India ramlama kan mit I han len le lokila Ladakh khochaklam India in patrolling point number 15 tia soithin Gokra Hot Springs muna India le China sipai om thin te chu tunhaya anin remna angin anin thiar chuak zota ni in soyani hetianga sipai ten vuina nei to lo ve duwa anin thiar chuatak thu hi India ram chanchin bulian te chuan tar langin thole ni chahnulam khan anin thiar chuak zoto ni in an soyani karhu sa khan sarkar lai pui chuan helai huna tanga sipai te anin thiar chuatak thu hi soin ninga ni September ni ria jing lamdar le chan ve tang khan sipai te hi ale lam le lamin anin thiar chuak tran to ni in an soya sarkar thu chua chuan Thawhtanni in thiar chuak zo tur anga tarlan ania mase be se angin thil akal chak theilowa tholeni tlaya anin thiar chuak zo thei ta chau ani ome hetianga line of actual control a India le China sipai om boina chuak mai thei din huna ding mek te anin thiar chuak hi thil lomam takania mase defense lam mithiam te chuan India le China in karero hemi awang hian a fel thut don chuang lova kong thui tak zo tur alom ni in an soi thungani hetianga in thiar chuak kan ti hian India le China sipai te hian ahmalama an ti thin anom na hmuna tang ve a mason zelan tumna ang khan chun zom to don lova helai hmuna an sipai an ti thin te chu anom na hmun ngai om le tur hruai kirte helai hmuna an buk zar le ral thuam an bun te po lakson vekte atela helai hmuna in ti boina thlen ma a anom na hmun ngaya an kir le ta ve ti na ani nikum jun ni sompali khan galwan phaya India le China sipai te chu anin ti boi chiama khamin hu khan helai vela hian boruak atang rude urenga commander level in biak na voi tam tak an neya mase in rem na om jenei an siam thei tak tak lova tuna po hian helai bela sipai sing ruk chuang om mek tele anral thuam then khat pheichural thuam len tak tak te ania hengte hi thiar chua in rem na kong zo zel tur chuan in biak na nei chun zom zel alangai don ani hetianga PP15 disengagement chungchang hi Karma Sakhan Defense Minister Rajnath Singh le External Affairs Minister S Jaishankar ten Japan ram khopui Tokyo an pan ma khan relfel ania helai hmuna thilom dan hi National Security Advisor Ajit Doval chuan New Delhi atangin en pui renga ramdanga nom lai ni ma se
single Jason Kartepo Thilom Dan Shil Ngal Zel Anni. Hetiang ram pani sipaite anin thiar so ta ka hian Prime Minister Narendra Modi le China President Xi Jinping te chuan nimin le vuina Uzbekistan ram khopui pakhat Samarkand Shanghai Cooperation Organization SCO summit ne in biak na anneya zau zokin ram pani inkar hi an soidun theito tura beise ania Modi le Jinping te hi anin benge yang MT ero hriat ani lova India lama tang chuan in biak na nei tur hian rom hanna engma a omlo ani bazari lo thira wangin kan lo me